Nongstoin Sports Club bat Dealing M Sports Club kilara yakanam kum kilado hak limpung first MLA Cup football tournament kabla long hamadan New Nongstoin kani ke limpung ke baningkong bala penya da ke MLA Cup football tournament committee kadai ke bala pelong nadu kini kita yo kibla dem ha kaba ki kenhun beper kile shimbenta henne ka pnyuk tereng risa arjap san lapan kun no lingba ki jingine kai final ha kaba na kalyang ki kenthai ki baile kai ha kamaran futsal ka dealing em kala pelim ya ka mau klam da shigola no kadba na kalyang ki shinrang ka New Nongstoin kala pelim ya ka mau katan da argo la non ukong san ubladan lang hakani limpung day uba preston tensang deputy chief minister haringkan local MLA ba Gabriel Walang ba Gigor Merthong ba N Nongdhar ba HM Shangpliang ba kiwe de ki kendram ki lendan hadien belakon ke jingna kai final jung shinrang la sami ki khusnam shikirang bat thaile kai ki ba pawnam tam jong limpung kumjuru la sami ki khusnam pisa ringkat ki trophy shaki kinhun lado ban ki bala wan haga kerdan ka baar nakaliang ka committee kala pen benaru ban yai beteng yakani ke limpung na uwe usnam shawai pan kum shibenta ban kentiu ya ka sap ka phong jong ki samla ha ka district barok away Jangan tuan. Hoi. Jar. Mana. Mana. Kidon ki awards ke bagi lapan futsal. Mentah nilai. Ayo ya kasap kapong pagikon samla jongi kidon. Kani ka final football kat komisir ko ki MLA jombi tolong ba yimsya ban yawai lani ban warra ya ki player na ki way pat ijaka kata kade ka way ka banga itenak but habden ka jila kai menta ka badang first half ngai ka sap ka pong bagi kun samna jongi jombi di artery kisdong jela peni ban ngakwa ban om ba kasap kapong jongi kanang kiu nang lisyakman kasorka ngakwa panyatu yapi idei kabadon bok sibun baka sorkar India kan saplong ru ya katakan national team hangni hapo kanong ba sulong jongi ha usnem ar hajar ar paunyo bangakwa banong yapi di district sports officer ban kumju ka district administration barok way kumju ru yakin nomni kemantei jong gani ka district snow bahanga ban kitkia ban penslur yaki kon sama di badon yaka sap kapom omtang hadap football angrei hakiwe kiwe pat kisap kipong yeba bidon namar pa sorkar menta ka penkre syai ban angai yaki training di baper ala kijong di district nang bakila ya kapan sim benta akan dengan national team kapan salong ausnem ar hajar ar ponyo tonglei kai kenat unkerku kedok lang yang barok bat kamtam apo kejilam jong MLA jong pi bak Gabriel Walang kernet scam bagi kun sama kentai bat senam India be ya kan dikasap kapom kapap hirai ban pedi bat nangis kemba kasap kapong jopi akawe kaski kan kelalong kapriang jang ya kalawe jompi bat kari bat kajai pengliu jogi parong tangiri kerjini bat kedian naik